hu ye se energy drink bi essay a minim say ye wo bia ana ba bia ye disposing ni nyina edi go se ne be ya akwada bi anase obi enkonkon hunu enkofa ne nsa enkoka ma odi be kana no a afedu nipa no be afaso ahwere ne nkwa anase nipa no ebe faso ayare bi a te se ehu ye na ene asem a ababeto mekunu so no ene se ye ko ekro a edi bole a eye enkrofo bi a te sana company bi ana ko won eye ginger energy drink it's a brand that was say one edi eto sa energy drink egu 2020 July no na one anto engwa ma one echen ye ma ne kopin May 2021 imu ena chesa one the 5th May ansa na one ekwakoto energy drinks ya expire egu na abra one ekoye wakwakoto egu no susu a one anu baby a entungu se ekwan baby ena woko gina ya de se one ehie energy drink no bebrebe 1000 ena one ehie edi egu ho no na be one ehie egu asoso nipa dodo na de efa ho ti meka se eye pete mu ena te se enkrofo distribute enkrofo akoko distribute drinks ne ye de anaso mo ko hie ekwa expose edi egu ho no na baby a mo ko hie edi gu ye ne ebole kiape sonyo ho ena wo eko hie edi gu ye na ye na akoko na mso ama residents anaso wo sampote mu ho no wo twem wo no wo hunu ese na energy drink na just ne egugu ho san ene dudo na ebu kam ye eja ye wo hunu yise ye man wo hunu ade fofofo eda kom se nka wo ko yiska da kwakoto ewa abonti a wonu se ne bo dinitin woni bo dinitin ya da wo beto ba wonu se da wo no mu fala sa na ene obia juice kan de ne wo ngun kam gusuo ene we bi su sai ya makumienu te se ba ko kra de ne ka fan femina walk cardboard so the boy won go ene amonu mu hwa ne bi so chini mi afi so no so kra no endante no school for won so apon kan won ekofie no won so eni twa pe eni eko free ene mo so eso mo ene na guna won sa parky dudu na na tese won ye dem won mo edi kona ye ena obi ehunu ye na tese wokọ ekoyi eye assemblyman asutre wokọ ye ne wokọ ka kire no Assemblyman no Edin Bole District Assembly Environmental Health Officer Mr. Abdullah Mohammed Baba ene te so de ye de wodi ekotu nani no ka je se ya ba be dispose energy drink bi a je se any kwa se water wo mo enwo no ma be dispose because obi ka se expire ena enkrofo dodo na ba be de aba be fa na ye die ma papa eyem ehye ni pa na nka se ye musu no se obi eba ye ebebe Alex o musu na won ya odin se won ebe boa wo mu akwa hye de bia won ehye energy drink no egu ginger energy drink no egu na te se won afa ho anase nipa eku anase company cry ebe dispose sa de egu ho no on be fa kwan so aye de achi no emmom enkofo per adifudie enkofo per adifudie in a sense say we share ade egu ho no e wo se wunyansa e kire wo se we nya accident bi o say ye man ga na mo ha se ya accident si ya clubs ahodo ehihie gu ya nipa bo won hu dentem ana dumpim ekoko gina ho a won echi ni mi no na obaba kokra so ma no do kan ye ma ni esre ni sai we de fufufu nya fe na kwako gina bia ba bia kwakoto ne ne se accident sina se ne drinks no bi atoto from there no so obe mo be chia ko pon mo be bo she we kasa wo se nipa o kan nti se akoba se ye hie ade gu no was say extra was say again enya de pa enti na de gu was say ka de pa there's no way so mo ba be dispose there one of us mo do opa no mo se mo je bi aye de akwa na say nipa mo gina ho na mo se o ade die ebia de eya de pa ana say accident ade no expire na no chese say wonu ma obenya ehun susanso ebetimi age wo kra e de fru so na say be ma wa yare bia edu ba go to hospital ama ya bobo hu ekapi enti no nasa no company kra e di sa juma no e ade a won aye de anya de ba ku say
se mo pese mo kum nipa o se mo ye ne sa e de ye mo nyankom ade se mo di pe mo budio na se ya soma mo se mo konko dispose ade na you should have done it at the right way say mo di be ko de bia ye hihye sa na mani nyina ye de ego se ne be ya obi enkonkofa anase and the school for your mkofa ye num yo omonfa ennum ema ennam so mo nye de enhire won ekra influencer enti no won wa ye saje any company no e was say police edi inside e kan won say ye che won e gogoto aban ekukumu efise anya won ye no enye ade a etwa ye ekra eye enyambra sem sebio se wo be hie drink ade ade a expire ade gu ekwan ama obi se nipa no so emefa ennum no ebia nipa no won hu nyansa because on bi se we dey man fa sika ye dey anto oya ade na se be kwa kwatama no na wo ko hie gu ho no mo ama nipa no so akwakofa anum no abra wodim say ade no you can say expired nipa no ma ede suza so bebe de side na wo ko hie ede to ho ema ni yeye. We have to take that company on. Anyone that will dispose energy drink. I will say a team also. Now, so assemblyman, I had the assembly to when my bra wouldn't say. I say, and I will be a babel. I let you caliber muno, and go so come home, became one of the way there. What the ever was said a bayan, Casata, you come to me to one manka. And you got for one more board on you go energy drink is you, and can one empha. But once so much when you want Nasia, Copim and Bram, finish say, okay, Mamono, and son, I move back home. When also I had and Chaya Bakwa say, Sebi Yimo as to 3 hours, you maybe say one. I was some most me at the Mumma, woman, so now go on more enter, and Mamma family parents, and I say, and Ma, I won't yan Shahama again, AC, and son, and Maba Bayade, Maba Beka, and Wasem. Now, Fena, some day, Syria, and I say, you Padrona, Shrew, or Moo, and Qua, and I do run as Kodaya Sabian. I feel na mobeka e dia sem e na afa ho. Dia sem pa na mobeka e di afa ho ana. E na afa susu mu almost company ko e suma ye ni workers won ko dispose ade na wo se ka mo money pa ba ko mi bi gina ho. Na enye so obi ba mo maka che so we de enye enyu kansa mo ye de. Mo fa no but one ye enwi na enhihye ye gbe man fa nto akwam. Na so ma school fo ni empotemu ho fo asesa energy drink ya no dia. Na wo se ye de ye chi o mo edukoto aban ekukumu na set as an example. Edima other big companies that ya mo ye energy drink o mo di emu ejuma. Na adia energy drink company yi ye mo ko dispose di bu wama enkofufu fro so enu nyansa aba betam anumi na adepa aya ni kwa so se wo se mo edisa ejuma no ana. Na me so be social wadi afa ene ense bo into me so ko YouTube channel na ko subscribe e ko too much GH I na cha wadi e wo comment section wa me pepe o fro so ko follow wo Facebook, Instagram and Twitter na me de ene ense mi aba makono so no me di adi afia enso ma so do bia o hwere ene se ne ye be se ehia.